Chhetri hi kumsang khat zakua somret pali August ni thum khan Telangana state khopui pakhat Secunderabad ta alopianga anu hming hi Sunil Chhetri ni in apa hi KB Chhetri ani apa hi Indian Army electronics le mechanical engineer ani a anchung kwa hi football ngai na takan ni a Chhetri apa hian Indian Army team a football a khel ve thina tin anu le a u nau mai che te hian Nepal women's national team tan an khel ve thin bok ani chutiang chungkwa Salian ani awang chuan Sunil Chhetri po hian atete atangin football angai na hle a tournament rang khelin a football zinkawng chu atran chhove mop ani Sunil Chhetri hian mohun bagana professional football a kheltran kum hi kumsang ni pani atanga sang ni pathum seasona ani a hemi kuma hian Chhetri hian goalie ba ka thun lawa season topa mohan bagan chu table pasari na ani pui ani season thara chuan ama ain goal akhung tlema goal hi chi akhunga hemitrum hian mohun bagan chu table pakwana a ompui ani kumsang hi pali atanga sang hi panga season po goal hi ba ka thun chuang lawa hemituma hian table pariatna ani pui ani kumsang hi panga atanga sang hi paruk season jagat jit cotton and textile football captain contract aziaka Jesse Titan hian goal ni khungin parukna ani pui ani hetila hian Santos Trophy a Delhi tan khelin hat-trick voi ni asiama Delhi tan chethavio ma se pre-quarter final round na Tamil Nadu chu extra time 1-0 a nelawin antla ani kumsang ni parukatanga sang ni pasari seasona Jesse Titan hian goal som pakhathunin table pahnina ani pui ani kumsang hi pasaria I League season khel masak bera Jesse Titan hian goal sari thunin pathumna ani pui ani kumsang hi pasari December thla chuan club tan ache that emawangin All India Football Federation Player of the Year award adong ani hetia ache that chhota ka chuan thom ani lian ran hea Leeds United le Portugal Second Division Club Estoril Praia atangte chuan somna ni om takte adonga Chhetri chuan hemi chungchanga hian engma ti chian alo omlawa ma se kakal mai thei ti in asoya ma se atopa chuan a club khel na ngaya tho a omle ani kumsang hi pariat atanga sang hi pakwa seasona East Bengal tan contract aziaka heti hunlai hian Chhetri chu club lian thren khatin an ngai ven hle to a international a teammate Steven Dias nen Los Angeles Galaxy le DC United anzom mai thei thu aria kumsang hi pakwa a chuan Major League Soccer lamchu nolin Coventry England a trial nei turin akal ta zoka ma se heta po hian Chhetri tan chuan mun awmlo ani mai theya East Bengal atanga achua nu in dempo tan contract aziak le ta zoka heta hian ramdanga trial nei adu chuan akal phalsak ani ti chu unsigned tele bok ani kumsang hi pakwa August ni sari alawin her chua chuan Chhetri chu Scottish Premier League club Celtic nen chuan soi zom ani le a heta hian friendly match anneya Chhetri chu NB ani a ma se Celtic tan a khelna hun rem chang chu a omle thei ri lo ani August ni somthuma chuan Hindustan Times in Chhetri chuan Championship League Queen's Park Ranger QPR tan contract azia thu anchua ma se British sarkar in Chhetri work permit chu anpom sak theilawa hei hi achan chu Indians football official website in Atarlandanin India chu FIFA world ranking a somsari na ai sanga anlan lo wang ani ti in ma se Chhetri chu nualdu mailovin a club dempo le ramtan arilru le tha asen tur thu chu asoile ani kumsang hi som march thla a chuan Chhetri chuan Major League Soccer Kansas City Wizards tan trial ani le a chu a season tran ma in ani atopa chuan Kansas City tan March ni somni bali sang hi soma contract chu assign felta a Kansas City Wizard head coach chuan Sunil Chhetri hi player ro pui tak ni in athiama ataimak mai baka attacking a athat ema wangin contract consign pui ani ti in asoi July ni somni panga sang hi soma chuan Manchester United nen friendly match an nein Chhetri hi substitute atangin minute somruk pakwana aluta hemitrum hian Kansas City hian Manchester chu 2-1 in an ne ani February ninga sang ni som pakhada chuan Chhetri chuan Kansas City chu achua sana hemin hu hian Chirac United tan contract assign le a
a club hlui dempo nen intumin Chirak United tana a goal masaber athun ani Sunil Chhetri hian club ngaya a khelrei lo theilea July ni somni panni sanghi sompakhata I League club mohun bagan tan contract asaina July nili sanghi sompania Sporting CP a reserve team a khelturin alut lea February ni sompathum sanghi sompathuma I League club Churchill Brothers a lonin alut le ani July ni sompakua sanghi sompathuma Sporting Lisbon atangin achuak fela kumsanghi sompathuma tanga sanghi sompali seasona I League club Bengaluru tan contract aziak felle ani Bengaluru tan hian achethalea kumsanghi sompathuma tanga sanghi sompali seasona Bengaluru tan hian goal sompali thunin voisari midang tan asiam sak ani tin hemikum hian Bengaluru chu I League ka pakhatna ani pui nge Bengaluru tan achethat emawang hian Bengaluru CEO Parjindal chuan season to pa chuan Chhetri chu Indian Super League ISL a kheltura ti chian ania ISL a alu huna adu chuan I League ka Bengaluru tan lona a khelle theiturin inremna ziatel ani ISL a chuan Mumbai City tan contract aziaka Mumbai City a chuan Vaibel Chekhat le nuaisom ni in contract asaina heti hunlai hian Indian footballer Mantau Ber ani pha ani Mumbai City tana a khel masak bera 2-0 in anchaklawa hemitum hian Chennai FC an hnelo ani inkhel voin hina chuan Roberto Carlos Encol Delhi Dynamos chu sinhi fain an hnea hemitum hian Chhetri hian goal ni omchun chu athun ve ani Mumbai City tana a inkhel voilina a Notice United tumin heta hian hat-trick asiama hemitum hian Indian player zinga hat-trick siam thei masaber ani tin hemi season a hian Mumbai City tan top scorer ni in goal sari athun ani kumsang hi somparuka Bengaluru a lonin akalle a Bengaluru tan hian goal nga akhunga Bengaluru chu avoi ni nan league title alak puile thei ani juni kwa sang hi somparuka chuan Bengaluru tan kum khadai contract asaina hemikuma hian AFC Cup semi-final a Johor Darul Tazim chu nein Chhetri hian goal ni athun ani kumsang hi sompasari le sang hi sompariat season a goal sompali thunin Indian Super League ka top scorer ani theya tin kumsang hi sompariat le sang hi sompakwa season a goal kwa thunin top scorer ani le ani hemi mai baka hian Bengaluru chu Indian Super League title alak puibok ani tin kumsang hi sompakwa tanga sang hi somni pakhat thlengin Bengaluru tan top scorer ni thei ani bok kumsang hi somni pakhat February ni sompanga khan Chhetri hian Bengaluru tan game zan ni a khelta a February ni somni panga khan ISL game nanung bera Bengaluru tan goal za akhung thlingchi abok ani heta hian Jamshedpur FC antuma June ni somni khan Bengaluru tan kumni dai contract assign le ani Sunil Chhetri hi club tan mai ni lo ramtan po player tangkai le poimo tak ania kumsang hi palia tangin ramtan a kheltrana kumsang hi pali South Asian Games a Pakistan under 23 an hea kumsang hi pasari Nehru Cup Cambodia chu 6-0 a hnein Chhetri hian goal ni athun nani kumsang hi pariat SAFF Championship a Nepal chu 4-0 a hnein goal poimo athun bok kumsang hi sompakhat Asian Cup ramtan a fe chuak boka kumsang hi sompan ni AFC Challenge Cup qualification Malaysia a neya khelein heta hian Chhetri chu team captain tan ruat ani August ni somni panhi sang hi sompan hi a Nehru Cup khela India chu a champion pui ani kumsang hi sompariata Intercontinental Cup Chinese Taipei laka hat-trick asiam bok Kenya nen intum lein 2-0 in an hea India chu champion puin heta hian Messi in ramtana goal somruk pali athun to chu Chhetri hian ani rual puichi ani heti lai hian Cristiano Ronaldo chuan goal somriat pakhat athun ve mek bok October ni somparuk sanghi somni pakhata SAFF Championship khelzo taka khan Nepal chu 3-0 a hnein goal poimo akhung le a Messi in ramtana goal somriat athun chu ani rual le chia ani Sunil Chhetri hi India ramtan hian player poimo le tangkai tak ani a chutiang taka player tha ani awang chuan mimal chawmoina po adong nuala kumsang hi pasari sang hi som pakhat sang hi som pathum sang hi som pali sang hi som pasari
sang hi som pariat le sang hi som pakua All India Football Federation Player of the Year atan thlan alo ni to a kum sang hi pakua sang hi som pariat le sang hi som pakua Football Players Association of India chuan Player of the Year atan athlang bok ani kum sang hi som parukatanga sang hi som pasaria Hero of the I League atan thlan ani le a tin kum sang hi som pakhata infamy te chawmoina sang Arjuna Award chu India President Pratibha Patil chuan alo hlan to bok kum sang hi som pakua khan Padma Shri chawmoina adonga tin tunkum sang ni som hi pakhata hian India mi infamy chawmoina sang ber Major Dhyanchan Khel Ratna Award adong bok ani football achol san hun ala thleng ve nge anga Sunil Chhetri anga football thiam hi India hian nei le takang mo